nilitung pinida joint meeting opposition parties gituan lapen song atu lanon BJP atu company atu mapat tribal candidate a company tribal candidate a corporate atau man karbiang long lapen di mahasau along le jor waret aputa nil tunda kasing wai kado gabe ke do anta nil itu tikroy burlo la LONGLE KEJOR corporate atau man dake nitu tikroy duldi lapen nil itu song lagi unetik ke song lagi di sini itu pinia meeting alo tikroy pinia meeting alo nil itu APHLC atum dolo lapen IPP dolo NPP ta dolo HTL ta dolo JCCPA ta dolo KATSA Katsa ta dolo CPIML ta dolo lapen Katwa Karbiang Long Democratic Women Association ta dolo 24 plus organization ta dolo lapen RYA organization ta pinido kado be political parties lapen som pangrupen song gap political party dan song pinili tu beto lapen laputha Congress atau bang kopine Delhi along meeting ko pulo kasi alang litung ban city nang lodun alang litung nang duning tum lo sita nang kedet si berta nang lodun alang litung ban ta choro lapen pini kasi song alam kasi aku kacing kwai tuji APHAN mo December inkoi arni Dadak kat dan dipukla bagi kia pakor nilitung aku meeting berbisi aku kajitan pergiapan lapen pininang itu pun ia tu anda nilitung sindila alam litung ta pinia kisun lupa pasinang itu pun eji mau patai bangkalang litung tanang dunia ini tu royal lapen karbiang long ke LONGLE ke litung cerai bektik lapen la corporate cuma ke pian ke ni tu pakai sel FMD ke ni tu inton ke di right lain ala siang saya kan ini pun kita tipe ko ini pun lah tu sebut ini kenapa la CM itu inci sia LONGLE tapi pipe tu hai la si APHAN penta wong lo alam li inci bang itu pilone la tu anala non ke inci gali itu kacini lak isira suri poket aciri abika ke pitang nonta lapen dak kedu council along ajak kong kedu lapen MLA MP itu anta alang litum corruption penajo amek kelang penajo lapen akaheno kapre akaheno teroris akang ke claim penajo alang litum pan law pen ain pen alang litum pan kok crazy itu dasi alang litum election rem detik ke alang litum lake sohi ke cipidun bom nampo la LONGLE karbia LONGLE ke tu akhai kapre mane tribal atau man kali North India mune to man jasemen area atau man PS etik ke alang litum sohi cipidun bom nampo kasi alang litum ke benai ke ini tu suggestion lo alang litum election lo ke perembor India nahi anke alang litum ningkang sampen do tegi pete alang litum karbiang loka KEJOR report alang litum aning ta oinan kopi tapi aning dono nan kopi mo aso taman ta aning dono nan kopi tapi alang litum lapu aning ke dono bensi dak pirte bensi onangi pusini itu mata okay kan kom selama ini kita pengen untuk non tetap tanggal itu ini itu song kamu apa lagi masih hala ke yerso alam ason no lake BGR along Lapen lage eviction nang itu alam hala ibu ke nili muheta pulu Chelangsi netu memorandum kipi September inkoi haru surihini ra
Great Rock aningkan September inkoy. Hala bang so memorandum long tadu lagi dito hala so 20. Kita la tungke lagi asap ta lagi jongkele ili tum hada tipi cilot ra fasting sita lagi alang litum prokrel. Akhirnya jom si gekroy ponde muna cohan hal tum nek naile muna cohan paningin kinde paihe muna cohan ke riksho pular bo riksho ke doi ka solai ba alang li CM hana inton mare tiki karbe tum hana inton free tiki seta alang li CM dan tanda ne paihe lake alake banga khai bina porlo ke de bihari bina porlo la sino nala fasting ke dota bihari tum apan eviction nahi talam bang mati lake BJP tunge lake election remdet detik ke alam litunge remdet anta hedi alam litunge lake eviction ke hai helu la national party tumane claim helu lage la si haladak fasting dolo melo hinone jeta fasting ke do par ke la BJP to kan Karbi Anglong pen eviction at abangsi ke claim nani dalam Dahil umalit, pinigil lang. Ano ba kaya? Ini